angka apa pak disenga melo walengi nomor sidi ya mana tingarang nomor sidi tapalapari atita lau pada tarupa tau yassir walatu asir alomolomu yang ipada tarupa tau komeki ilomolomu yang aku pong Allah ta'ala lino latu suri mondri. Cuma saya punya sholawat yang diijazahkan guru kami itu sholawat istighosah. Jadi ya kok engkau tahu terdasak betul ipake ya roh kung kagaga maka dede nrule menghindar de nagagawat di yonri lese terdasak ni dan mesti dihadapi de gaga tawat dibantuki napai pake. Salawatnya itu pendek. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni. Di sini kita minta agisni sari'an biizzati ya Allah. Itu dibaca 33 kupura yaro ilauni langsung itu. Makanya disebut sholawat istighosah. Tak apalah nih dewulang. Iya. Jadi saya pelan-pelan ya. As-salatu jadi tanya Allahumma sholli langsung. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni. Jadi di situ kita minta. Jadi agisni sari'an biizzati ya Allah dibaca 33 napaki mengilau. Insya Allah itu tembus itu Pak Bu. Itu disebut salawat istighosah. Dia peni apa lah? Biasa ada ulama kita, kalau saya lihat di Syekh Abdul Qadir Jilani itu juga menggunakan Ismul Azam baru baca itu salawat istighosah. Jadi ini salawat langka Pak Bu. Saya jarang menyampaikan. Saya terus terang ini mungkin agak lain. Saya itu ceramah tidak pernah mempersiapkan materi. Cuma saya itu kalau duduk hanya minta yang saya ingat saja yang saya sampaikan. Jadi makanya kalau ada orang bilang ulang dulu ceramah yang di sana, itu saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Ada ceramah berulang itu yang saya sampaikan, tapi kalau diminta untuk mengulang itu saya tidak bisa. Karena kalau sudah itu saya lupa. Iya. Saya itu cuma tawakal aja Bapak Ibu sekalian. Kalau dipanggil ya menyampaikan ala apa adanya saja. Kegi wingerang ya ini rupa tukang. Makanya apa yang saya ingat itu yang saya sampaikan. Saya tidak punya bahan bahwa harus begini-begini, enggak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ijazah ini untuk kita amalkan. Angka masalah terhadapi, kalau tidak bisa, tidak mampu lagi kita hadapi, tudangi cinampak, kita baca ini 33 baru minta, itu langsung itu. Makanya disebut salawat istighosah. Itu kuncinya. Kemudian saya lanjutkan ya, kode apply sabaraki. Makanya kupura ita beres selangin nabita enak patah kiringa salawat. Apa itu salawat syafaat. Tapi itu salawat dua jalur nah. Itu jalur begini. Ia rokoi baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Angka malaikat penreim loko pong Allah Ta'ala. Ia lokoi pong Allah Ta'ala dua empala imokorop malaikat dan Allah. Jadi pong Allah Ta'ala si ba malaikat na masalawa lokoridi kopuraki masalawa kacicang 10 rewa. Tapi ya salawa na pong Allah Ta'ala korewe lokoridi tanya salawa aga pale pamase. Ya to si salawat na malaikat loko idi itu permohonan ampunan.
Jadi aku makadai malaika masalawa lokko tahu masalawa lori nabi ta berarti malaika milau doang ngiri pong Allah taala supaya ya dampang ngi dosa. Makiro. Jadi apa itu malaika tolina tajame matoto. Natajang ngi masidak kanilau doang ngi kaya meron tugas na malaika ero. Ina tu ampai ko subuh isuro ki masidak ka. Bunga taralay balu-balu tay suro ki masidak ka mula balu asan na yupi dia sangi mula balu irako tay niya sila kang masalah padahal pamulan na yala pangalye ilagga yokor na moli masak bumi niya sidakang ititip yoko pong Allah Ta'ala maka dadale pamulangi molenga uparewa ka kopuang untuk mudah kasih bapa pasalama. Ya nariya sa mula balu ya tu ampay de na melo berengi ko pamulangi mesti na balu na sabak magay melo imasidakangi yo pi di rakko tay na paya cipirang tapi deto na ako di karena ndak paham pak. Iya tu ampai Nabi Ibrahim denan re we kuy palenna kang yoko bayinena kode gaga tau kasih sina si bawang maka diberilah dia gelar Khalilullah. Makiro tapi nabukti ka pong Allah Ta'ala maka daya kumasidak kamu ya gagay na pamuanre okolino lagi denan re api makanya Nabi Ibrahim dibakar 40 hari 40 malam dena tatuno. Padahal tamu kopi magay sipa nami api matuno ya ko nalagay pong Allah Ta'ala padami udara biasa. Yan na ro yan na tunak na to pandrita ya ko makanjay sak kamu makanjay pasida kamu lete api o ko pangata mo denan rebolamu nasaba nalagay pong Allah Ta'ala sipa na api matuno kaya ro maramparangnya ropo to sakka na tito ropo apa iya kong masui maka dia mapacing ya kong kagagay laga na mapacing monroy berarti ropo ti lagasan na yan na tu nandre api yan na tu manca jilasa makanya nang kataw maseke mapasusak kapala satu mage na saba ropo meman nandre mamakiro tabahani aja jeta mabelan maladasar angka kapapelo okoy maega iya ko mapelo itay na tunumana ka pelo na de ya na melo na dapi timun na beni apa nandre api timun na ko na tunumana ngi orang parata aja tandre mana ngi ya mani papelo esoso mapelo de na pahangi itu ya iya ko tumangiso pelo iya na macawe na pi o kolima ya abeni betungan na setiap hartamu buang sebagian untuk orang lain supaya aja natuno ko enggak kapapelo natuno latu puntuna natuno timun na tu itu bicara sakat salah andre sinin nang kamana tu sakat na balebe bukun na sinin nang kamanang kemudian tite gare ko makanja imak kegunana tahu yan ang kataw mega kegunana lo padan na rupa tau aja tamaselang tau itu mempaiwi tau lino itu bantuy de na sila na makuraga magay kung Allah Ta'ala jallo kang ilalat tau tita ni gare sarang burung wale ang kagapawale o kumanya mega iya ro wale de nang kanaki buah bola tapi maballo bola na 500 juta kosok na ibago nga bola na madari din na tama alin na manipitikin rimelaw magay ka bola na din ang kana bango bola wale magay nasaba iyaro air liur na mega gunana nasaba mega gunana mega manfaat na malomba-lomba tawe makibuar rangi bola tabahan nih tapi ita ni gare burung gare jebe ang kakataw makibuar rangi bola di gaga tulis sulami matay kong kay tama kasi ito macari-paripay tapi akong koko masigi itanyan to burung gareja burung mualap tama ni salang itu pelajaran
Makanya iya tu tahu ko megamui ake gunan na lo padan na rupa tahu, insyaallah iya tu tahu madeceng. Makiro, makanya khairun nasi amfa'uhum linnas. Sikas-sikasine tahu iya megae ake gunan na lo padan na rupa tahu. Makanya kung ka tahu ang kawaramparan nasi di miliar, ya sangi maka da tahu sogi tania. Tahu mangoami ya tuh. Tapi iya ko nasidakangi na mo si di mejuta na bagyang itaw kasya ko balibolana pasti makadete tau pakanja na tau madece tau mabesah. Padahal mega mo pinataroy na iya na bereng. Coba. Iya na tu ampay ya ko mekia sa tau kanja tanya sampajang. Palingan makadami tau matepa. Tapi ya ko mekia sa tau kanja abas saki pasti asangi tau kanja. Namo 5 taong mancaji paremang napatalungas so masidak ka materu tabagyangi balibolata ta pamakada balibolata kanja payano pada 5 taong ilopero itu ina tu nakada gurut tayo komeko tutu iyan ampe majamu abas sabawan no tak detu apa itu tau mabasay poji mana tau seke poji tau mabasa poji toy. Tapi ya tahu seke itu, nama tahu seke cacatoy. Nasa seke peyano pada liwat piakat di nalena. Iya. Penting sampai kangi. Makanya ya komeki yang nggak tahu dece ngabasake. Ya na tu ampai cale magala mak bagi-bagi. Dia tu gak cale okoy. Dan namari gaga yedi chale ko jumai loki sapa tau kasia si pitu hades ero loki sapa tau kasia si pitu ko jumai ta sidak kaiwi napa ta podang kadang kahaja ku meka maju mancaji anggota dewang milau tulunga tilau dongenga mudah-mudahan apa si runtu ipong Allah taala hajatku karena 7 orang miskin berdoa itu mengalahkan 40 orang alim itu ya na tu ampai maka dan nabi tenang ka tau de gaga wijanna metta ni purana botina dena memiliki keturunan sure sapa atau kasih si pitu ko jumai na sidak kaiwi na sure milau dongangi maka Allah akan bisa memberikan keturunan dari asbab itu. Iya namo cale iya mina salah ko tabawangi ko lakasi tabawangi warra napaki makada engke nomor kuhe apa iya tuh jadi beda ka pasidak kasi bapak sogo iya ko yalengi na pay suro pato do atay podangi maka dai de walek ko dena yang munto do yuka munto do balik ko itu pasogo ya mi ko maka dai ang kapasidak ka ko tilaw do nga itu sunnah hukumnya bedakan pak aja na tapatyoy gambaratan na ni tamuki agan na ko ya to kasi si pitu tarano nga to do kinadeten re mancajango tadewa ko pitu mi suarata. Makanya pak doangan na miro na ibukar ngatin na tawe na wadingidi na coblos kamakiro jadi ko itu tarano nga pitu na detendre tapi pak doangan na yaro ibutuhkan nasaba itu mengalahkan 40 orang alim penting sampai kangi di cale pak mega tu cale masogo tapi dia nama dosa ya dia itu dia kung kapasogo, cale masogo, bupati masogo, anggota dewa masogo, dia nama dosa itu. Talay dia itu tama dosa. Iya, dia tama dosa. Tau isogo masogo, dia nama dosa. Ya kung ka ustaz maka nama dosa ide. Dia nama dosa. Maka dami hadis ar-ra'si wal murtasi pinar. Tau isogo si batau masogo pada padet tamranaka. Dia nama dosa apa iya ko makadai madosa wadi toba purai nala na sampaja sunat toba selesai tapi ya ko makadai ma neraka kullu lahmin nabati min haramin pannaru auladen de nama paccingan haranget tamako takalemu ko de na ko pinaraka curu yana tu ampai neraka ipake tanya dosa pa ko dosa badi ko sampaja sunat toba itu catatan itu Pak Bu. Pada mi kong katok bangun masjid na din na sampaja tatang kabolano ko suruga.
aja takaran kayan wadina kenal masigi padahal bago masigi angka bola aku suruga na nabi ta janji bi mambana masjidan lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi tau bago masigi o kolino namo pada miseradongi rajanna na sabak puang Allah ta'ala pasti bangungan istano kilala na suruga pasti itu pak namo din na sampajang namo sisala bali bolana namo mapiga usala ya na bago masigi angka bolana demi na tama iya kama kadami nabita ibangunga bola ya ko tama ko ang kamonroy ya ko demo tama sabara ko kabola mo ilalang amakiro ya to si ko pas sampaja din ang kanasumbang tama tapi dia kan onroy jadi ako meki pun na bola makanja asidak kaki yan na to ampay mayga masigi ibangung potensin na supaya magampangi tama suruga gampangi ang kaun rota amakiro nagapo to tau makakaddi nang kasi panitia nasang kasyat di na mangingi ito tapi dito gago ko dega insyaAllah dega mengaku kemudian iya rosalawa pak nasaba angkal lo kupuang Allah Ta'ala iya lo kue nabita iya na romancaji syafaat iya na tu ampai alena bawan nabita iya leng otoritas ibadah iya na bilangnya de gagah tegere puasa wajib angka puasa sunnah seka wajib pasidak ke sunnah haji wajib umrah sunnahnya magi nang kasunnah nasaba sinin na sunnah yana romatu lari loko syafaate iya wajie yana romatu lari loko pamasewe na dua mita na tama suruga ya kotanya pamase syafaat yana tu ampai na bitta mi yaleng otoritas punya syafaat nasaba alena mi mapunay sandarang ibadah ya ko Nabi Ibrahim perintah Allah haji mi surangi deni suruh umrah tapi nabi tani lawi nasaba okoro palan na matandre puang ya ko haji mi ban na loci jam itu si taung nama ponco mi umuru na umaku alengi kesempatan wadilo setiap waktu nalolongan ya palan okoro ya na tunang kayasang umrah kapanpun bisa berangkat nasaba umuru na umak na nabi ta maponco dia na pado umak na nabi daw aserara tu na 30 tahun tapi nabi tama to milawi aja na malampe umuro na umakku maponco na nasaba iya ko madosa ye deto na metta mo paresa iya ya pak ya ko serai ratu na taong umuro na to boto minimal 800 tahun boto tapi parinungi na sisa butong umuro na serara tu na tao din na pa jam minung tapi iya ko paboto inan na 10 na taong umuro na 540 na pa aja jadi din na metta laisesa ina tu nak nabita paponcoki ni umurut na umakku tapi palepi-lepira nga amalakna nasaba maponco umuruna ayana tu ampai makada manja abil hasanati palahu asru amsalihah ya ko pigaw ko ci di deceng na paganay po ang Allah Ta'ala 10 tapi nilaw nabita ya ko dosa ci dina ajong paprapadi amalae ya ko dosa ci dina ya topa puat tauki na rekode na toba makitu jadi ampai maka macila katongang iko dia tatama suruga pak ina tu ampai to pandrita riolo dia tu nang kana tama koranaka na podami kong katau boto papisawi na toba ko asam pajamo ko insyaallah salama ko maka namaja nang kamu jami salamat na tuli boto mo pati na makanja hitungan na ya ko masampaja ko cica 10 ya ko boto ko cica cidimi na saromo puto serae rekengi gare kamakiro na makadami nigi matana idosana ne de chenna macilakai ya ko matana ide chenna ne yajana salamai na 10 tumololong ako makibuah ko de cenge na cidi mi tu ko madosa ko berarti yang kamu patu bonus mo serai ko timbangi iya naro ampai de nang kanaka desa neraka ko makadami toba ko na akasiwek ko denang kanaka tamaranaka mega apustas mako koce de neraka wih nang kamani itu mako magampala da ini penting saya sampaikan begitu besar rahmatnya ya na tu ampai nabi ta yasangi rahmatan lil alamin ya kupuang Allah Ta'ala maka de Rabbul alamin
pun na sinin na alange pakamase na sinin na alange. Itu nabita tu napun na itu talalong yaro syafaat na nabita tapi gay salawa talok ko nabita pegay salawa nasaba iya tu salawa manasah angka syafaat angka pamase na ya ko makade matu pong Allah taala de bisa nya Muhammad makade nabita umakku pong makade pong Allah taala ya ko umakmu Muhammad ya patamin surga dengan syafaatmu ina tu ampe ko padongan na bange wasarafa wad darajata aliyat rafi'a wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adata innaka la tukhliful mi'ad. Itu barakatnya itu. Ya ko demo patulay ya rumah kunrutongang kada wae de apa je tu sampak masalawat di ustaz maka repah namo aja itu mak bisa pernah kita salawat je gitu cuma ya tu salawat dua angka salawat lokko nurna nabita angka to salawat lokko alim labina nabita ya ko salawat lokko nurna nabita ya sangi salawat nur Muhammad maka daki di salawat Jibril ya na tu nama kada sallallahu ala Muhammad. Iya ko barasanji tayo nakade mahalul qiyam ya tibaca sallallahu ala Muhammad magina dito makana Allahumma salli iya ro sallallahu fil madi bentuk lampau nasaba de panajaji alimal lahiran na nabi ni salawaki memang apa yoloy nurna ipancaji makanya dalam Al-Qur'an itu disebut kada ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin telah datang dari Tuhanmu cahaya napa makada wa kitabun mubin imun ri Taurat Injil Zabur Al-Quran belakangan yang pertama itu Nur Muhammad ya nari pancaji la yolo ya natutuli na sapate aga nu na Nur Muhammad itu semua dicari tapi itu nabi pak bu agin na taciuri insyaallah kemana pak masih talolongan taciuri kenroki cara namatin ro nabi silahkan carana manre nabita silahkan carana nabita cemme silahkan namo joka-jokana nabita tu nabita ko jokai cuku pada tahun no polo ko bulu cuku itu ko denor lenggak mah ko jokai kapa tu tau ko jokai namo sapingi mita utuh rate denah koro itu jalan dengan penuh ketawaduan iya jadi itu penting aja na to joka pamega tu to joka wah mampata sila-silang sama nalena pun na kampung ni aja na cecep wang Allah taala tau maboroy apa iblisi na tuta maranaka ya ko bilang ngamala itay na dega caw isang pajanna tapi magi ni pata maranaka na sabak maboroy jadi detu na runtu isuruga tau boroy tu de nangka ya na tunaka na tau pandrite makasiwek ko mo maborro tatak ko mabela pole suruga madosa ko tapi tawadu batuangan na merendahkan diri sa buhay kapasalaku kasi po tak dampang yang nyatamu na puji po ang Allah Ta'ala tau maketu apa ang kami to tiya sa dosa langganang iya pura ni natobakan na jamas sih astagfirullah san na baja manan na situ astagfirullah dosa langganang san na itu tidaklah seorang beriman kata Rasulullah kecuali dia memiliki dosa yang terus menerus dia lakukan dan juga terus menerus dia tobatkan di hadapan Allah yana tu ampai makada innallah yuhibbut tawwabina dena kada innallah yuhibbut taibina at-tawwabin berbolak-balik bertaubat dena cicem mitoba yana tu nakada to pandrite pakai sampajat tepat tu kaya asa sampajat tepat tu ya ko suju pacapurang ni oko sampajat loroy tato kami meniati untuk masampajang asara jadi kenro kilau tataki menuju ke sholat ya ko mati o ko palawangangin na matiki ang ujus sampajang maka po ati gataw yan na pura maberesala lepa ni nasiaga mi mene masampaja ko na 5 mi atu mene husu na 3 mene magosip si tangajang bangkero ko ati nawa ini gare iya na ronang kaya sa sampajat tepat tu dalele na pulo kumati na bita penjelasan na angkau ko kita ni Imamul Ghazali maka dia na bita umma ku na umma paling mau pa nasaba nasalay decenge menuju deceng iya na ro nasuroki ya ko lappa yo ko pasi sumpu ni sija jadi ya ko mati ko palawangan na mati ko alalang sampajang iya mi ko mapatuy mapatu tu nah iya na riasa sampajat tepat tu apa niat sempajang si bawa niat melo mas sempajak dena pada iya ko niat sempajang oki kata bere
iya ko niya melo masampajang ukui suju pacapurange atau ukui beresalange taro. Tapahan nih. Iya ko deh tapahangi rogi lada ki. Na 5 miatu meneki masampajange. Namun iya ro kajili-jili to Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim benar tar sandal aku sandal baru apa menaruh kamal alhamdulillah rabbil alamin. Matemo garo kumporok ya menaruh dia napak dia malik yo me ditak gunci ngalomo garo motorok we. Mana ka mana tahu masampajang makoni ngeramanang. Padahal masampajangi. Dari situlah sehingga ulama mengatakan ya ko sampajammu mimuran nuangan na 5 itu menek ya ku tanda iya tu paling matandre 2 menek ko maringara kong kato nya ku ya miromelo mu pake mangolo cek delada itu makanya aja mu pelepai pasti sumpungi materu. Ya na tu nakada ya mu suju pacapurang atau kangiati untuk masampaja pada berikutnya ya na tu nasa nabita mau pa umakku nasalain na decenge nanguju decenge. Namo ko kita si emate na mate to ki sampajang yan na to nakada to pandrite ang kataw konratin ro na mate tapi mate sahi karena ya to napake tapahan nih ya ko demo patapahangi makunrutongangi. Kemudian angka tu nasa jenne teluka kegayasang iya ro ko to mak jenne aja na iya ro mape pacinge ipake tapi aga mabisa ipake mape pacinge. Ya na tu ampai ko ibisay 5 to mak bismillah ya ko to makalimo mo ilaw ni puang tapancaji witimuku salama poleri pacalange makalimo mo siki tapas salama itimuku aja na berekada nu masalah ya ko makalimo mo siki ketiga kalinya tapas salama puang tapacingi sinin na dosay puluko itimuku ya ko to majulu mata ya siru ipake tapancaji mataku mata ya salama ko suri monrimo ya ko mabisa siya kedua tapancaji mataku mitai anun puryowe ya ko ketiga tapancaji ya mataku mata lepak pula di sini dosa-dosa atas salangnya purenita ya na riasa mape pacing ya na rotal luka namo batal jeneta denang kana lepak ya pak dongangnya. Mega apa tu tahu mak jen bismillahirrahmanirrahim dulu mata engkau tu nasa sesak dia pernah purai pulung ya anu na tu lebih tu matu oh be mana ka mana tapahan nih ya tu ampai ko to mak jen ne pakan jaki ibisai 5 atau we tapancaji pun ya 5 ku 5 terima kita catatan amalku matu ko serimondo ya makiro jadi tu ilawi ko ibaca ning mak julu mata kitu nawaitul wudu pura ya ro tumilaw na ya mana tu pikirange ko ulue do cile ko parengkalinge ajewe ya na tu ampe maka de tu jene de nak bisa mape pacing tapahan nih alhamdulillah si jatuh nak mak bicara ya pas iya na dewi tajabu ko si jangi na mapat dibangiku si jani. Kemudian ya kau dega tu lemal cara maku pamula nalatu capana angka apa pak disenga melo walengi nomor sidi ya mana tingarang nomor sidi tapalapari atita lau pada tarupa tau yassir walatu asir alomolomu yang ipada tarupa tau komeki ilomolomu yang aku puang alata lino latu suri mondri itu kuncinya. Tisamo yasir walatu asir aja tak susai wi ya jia komelo ki salama ama kamponge aja tak susai pada tarupa tau ya ro bawang pu imang aja susai mamunge malampela ada bacaan cer rokok makiro mak baca lagu-lagu mapat dinutu na monri ustaz aja mu susai jamaamu macarama apa aja cakaru dunia tu yang kamu pakai gora-gora nah begitu kepala desa kepala kampung aja mu susai jamaamu tulim masinga sekak masinga pajak materu pak kampung aja tak susah pak lurah si selenta yang kemasinga na tuli deni wajah padahal maka mau gadina tuli maki bos surat keterangan kurang mampu padahal mega ulawenna tapi dia tu gagok kok dia gagah iya melo mangaku iya jadi si salameto tu pak lurah tau kasih si batau peri iya kau tahu kasih si melo iman rena de gagah iya kau tahu peri angka motoro na melo imangoto aja tu makai ke maki buah surat keterangan kurang mampu iya tahu peri nih ternyata kasih si pak melo imangoto angka motoro na mak bulawal lo terima BLT tahu peri mana itu ternyata kasih si
madareke mi. Iya, madar itu kata maka dan nama kamu aja gak nanya nu aja nak terima bantu bang. Tanya metodo kasih asi tahu perri mi. Betongan na indo dareke. Ya tapi upasangi asumbangi riwat tu macipita betongan na sebelum sogi ki asidak kami meni nasaba tulle tu tangai pasidak kai riwat tu macipita matanre nilai na dibandi ko sogi tawe. Kada magay ya kong kataw kasyasi ang kadina 10 sabu na sumbagang 5 sabu napaangka taw sogi si di miliar dina napa na sumbanga 10 juta de panulek kali taw kasyasi nasaba 50% waramparan na taw kasyasi na sumbangang ko 5 sabu na bere ko 10 sabu dina kama kiro iya kataw kasi asing kadina 10 sabu na sumbangan 5 sabu berarti 50% waramparan na bereng tapi yang kakataw sogi yang kadina si di miliar siya ka na bereng apa di 50% 500 pa juta nama-nama ini gare iya na tunakan na nabita iya tu tahu kasi siya manyamang ni kumat deke ngagamay na sabak cede mirita na bereng tapi matanre nilai na apa Allah melihat nilai bukan melihat bendanya. Jadi aku ini tahu sogi kong kadita si di miliar na 10 sabu din atau kasisi na sumbangan 5 sabu ya komeki kalay anak paratuna juta tas sumbangan apa wanita kalah angka kataw sogi mulai ye marana apa diisi asap 500 hati na 5 sabu mi cocok ni 5 sabu memang pa 10 mi sabu dina 50% iko siaga ko si di miliar 50% berapa siaga 500 pa juta ina tu nakada man lam yaskur kalilan falam yaskur kasiran betuangan na he ko kasiasi ko asidak kami menno na sabamage matandre itu nilai na iya aja tataja ngelita sogi pak mega nilai na tu makalalo to nasa we 10 misa budi ko kasi we iya ko 5 sabu wa bereng hagan aja nasa tawe taro ni wa bere manang oh 100% deno leto sogi kali itu mapadisi ko ya tu menakala 3 miliar di na korekaningnya pas sumanang itu 3 miliar mas sumbagang inapa wat di pada tau kasih deno lay yan na tu nakada tau pandrite aku ragai meman ni masih dakai riwat tu kasih simu nasaba ya ko sogi do deno mulet tangannya tu puremola begitu itu ulama kita dari dulu makanya aja tataja ngeleta makadang kapau tau kunapa ka melo syukur ai aja yang penting tule ni manre ni minun ni sukuru ni apa namo de ga o to tutu mato nade mo de ga motor tutu mato ya miko de na to manre do to minu to mate na ya aja tatajang yang kau to tamasa ang kapoto tanapa miki sukuru iya tanre na tainu na sukuru ni na sabatun itu nama kay gataw sogi pa mapulo to na madatu to na chata manre ko batana lay sonti mi puli banre ni patama nega hagang kana na di kagan ka na jantangan Rolex ko to na kan nastaro ang kagang ka na di kaga na mo 500 juta jantangan mo ko na kan na kostaro de mo lemitay to 5 ko ami ulum mo de kaga na may gare di kaga pa saya itu sangat mudah sekali kehidupan ini Pak idi mi dikte eleta tu pada mi kong kataw majaok kuidi na to majato sahali jetu nama karipo nga lata ko maja ite akan jako masa meki mature ito we maja berarti ro kehidupan ito we dikteki na po nga lata alas suro ki kada kanja ko jiji ko maja ite ajo mo barubay ko tuli na saba parentana na po nga lata alam mo ingerang aja na mo ite ro te tuli masalah ina tu nakada na mita melo ko tama suru ka masagena lalang mo tama talu mo jama oto ko makasiwiri wat tumamana tinron teh sampai jatah haju yang kedua wala idece tau mapeja elo koriko yan ang kataw maseke abasa ko iya iupuy di kong kataw maseke to makalami siya kaparangang baran na chaw si selamoto aja layolo maseke memang ni apa iya ko mabasa ite na to mabasa mapasiwala dece miyasan na tapi iya ko maseke ite na to mabasa to makibua dece ngasan na yan na tiyasang ihsan de tulle makibua edece ko mabasa ite ta mabasa to tapasiwala miyasan na pada mi tapi ako masekke ite ta mabasa idi na taw makibua dece marajing itu makibua edece na ya mapasiwala dece
Nah, kemudian yang ketiga, wajarangi inren atau makin renge aja mu podangi. Bali bola sama cicil motor idi palepai. Tulemo. Oh, de meto ta antri mematoki. Apa iya ko ya taluewe de ta antri. Idi makun raye jaga syahwat tajagaiwi tasampongi sirina keluarga tajagaiwi atan resiriki. Yang kedua pakanjaki sampajatta. Yang ketiga puasata. Yang keempat aturuta lolah kaita ini menipite ikega pintu surga metolatama. Tuntu perempuan magampa bu pakanjaki ba pelayanata lo kolah kaita namode namelo takat bitoi ide toga kabutuhan ta sayang iya kapa tu makun rai maka seke maka binilake na sa awe aja tama seke magai napasanga guruku saya mursyid kami di tarekat aga nasang iya komelo komalomo dalle muna apasanga ngilok ko bainemu iya nangka makun rai malomo layani lakaina lailomu ya tu dalle na ko pong Allah taala padisanga nya to babo magai ba merenak na tu ya matoni bu tanya toana itu penting. Saya tidak pernah mengatakan bahwa tapak bayi inilah kehendak. Yang saya ingin sampaikan bahwa nigi makanja batena layani lakaina laipak baraka tututungan sebaliknya ia nangka arwane lakai kami matandre papujina lori bainena dia memuliakan istrinya bahkan menjadikan ratu titai tatta nalomuyang karirna ilomuyang itu kuncinya. Makanya saya pakai ultimatum pak, itu konsensus ulama, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya ke istrinya pasti hidupnya berkah. Dan saya tidak mengatakan laki-laki itu yang hebat. Kenapa? Karena yang panopang di sampingnya itulah yang hebat. Meki buktikan, saya punya ceramah itu sering dibagikan orang. Soeharto orang hebat pak, tapi kapan dia jatuh? Ketika Ibu Tin wafat. Berapa orang yang mendampingi Panglima TNI dan Panglima Polri, berapa menteri yang mendampingi dan orang hebat, tapi kenapa dia jatuh? Karena orang yang doanya tidak terhalangi oleh langit itu wafat. Habibie orang hebat, tapi kapan dia tidak bisa melakukan apa-apa? Di saat Ibu Ainun wafat. Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang tidak kenal, 2 kali jadi presiden, Panglima TNI. Tapi kapan dia terombang-ambing sampai hari ini ketika Ibu Ani telah wafat? Itu bisa ditahu. Makanya kunci seorang pemimpin yang hebat, lihat siapa yang ada di sampingnya. Dan itu kunci pak. Makanya saya kasih tahu, nigi tahu makanya kasih sayana memuliakan betul istrinya, titai pasti malomo dalena. Magi pas sompa ogi na masija sogi kolai kampung na tahu nasabak dia tidak pernah membawa istrinya ke kebun bekerja. Nataruy o kobola na kada onro koko tu iya palau masa padale karena dia memuliakan istrinya maka Allah mudahkan. Tapi coba cari yang lain. Adakah suku yang memuliakan istrinya seperti itu? Makanya pita tuh Loki Kalimantan, Loki Papua, bagaimana orang Bugis hampir menguasai ekonomi. Magai nasaba ipak baraka mematu karena memuliakan. Yana tu ampai ogie bainena tu napalayolo menrek makan apa alena. Suku lain itu tidak. Magi na bainena karena dia memuliakan istrinya. Maka dia ko haji ni baineku, suku ni pakalinokku. Kenapa? Karena dia memuliakan, justru Allah menambahkan keberkahan. Apa ya ko pole ni makka bainena menrek to ni makka lakaina. Makanya saya kasih tahu, jangan coba-coba menyeleweng, jangan coba-coba selingkuh. Ya nangka arwane padiri atinna bainena. Bahkan kalau dia memukul titai, iya tu najamai degaga makapo. Pasti itu. Seorang pemimpin yang hebat ketika dia selingkuh, lihat pasti jatuh. Pengusaha yang hebat kemudian dia selingkuh, lihat pasti warisannya tidak akan pindah ke anaknya, dia akan habis.
na cabu ibaraka ipong Allah Ta'ala tak dingin. Iya, makanya wanita 3 kali lebih cepat doanya diijabah itu dibanding suaminya. Itu ampai makun raya suruh milau dong. Makanya pura nak milau dong Pak Ustaz. Tapi maku mau pijaman na lakay ko berarti doanya mau ditambah. Ya kota tambah doa ta dan dia mau pa, iya milau dong ini tambah. Iya. Ya dia nang kabay ni milau do na dia na may tarima pak dongan na tambay wi. Dari situlah ada orang disuruh beristri kembali. Nah, iya. Itu. Tapi aja tak protes bu. Cidi kunci no podangi. Ini yang terakhir. Ya komelo ki salama, insyaallah dia nak bayi lakaita. Tidak akan juga diceraikan. Itu dari Aisyah. Ya ko subuh Juma'i pertama setiap bulan akibuaki wa palla ko subuhi takibuari ngapala laket aduk mengikuti arah tawaf pacene lo abiwi. Jadi patawap pada berlawanan jarum jam baca inang salnahu iya ko pure tagaru tapa tenangnya rupa garue pajapi macene wa eta bacangi surah al-kausar tenapi kelebihannya juga itu suami tidak emosian ya nang kalakai papel-pelang itu tak pakai paja ya tuh Pak Bu itu kasih tenang hatinya. Aduh mengikuti arah tawaf itu baca inang salnahu ketika tenang baca ina atena baru diangkat tapi nung ngilakai tak mesti katinung bali makanya kota lutak go inna atena kal kausar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Makanya kata lu inung maka suamimu tidak akan pernah menceraikan engkau. Apalagi Bu alhamdulillah. Makanya bapak-bapak upodangi aku meki salama capuri kopi tak ke subuh Juma'i. Yang terakhir saya wasiatkan untuk perempuan kuncina maka kau nak pakanjaki pelayanata nasaba hukum itu monro nawat di makun rayeta merenaka jaga semua kehidupan kita Pak Mega makun ray mangkoko malasa Pak nangka masalahna ta pertama Facebook codo ko lakai na tapamaki buat status aku menyesal pengkhianat nah penatari gambar lope-lope pecah angka ni dudai mak komentar yawana sabar saya itu yang maka solang kanya jagai lakai tabu itu gari arone cedela ada minum akun roy kan lo mundur cedek mitu arone jajo kolino nasabak nabi tameto milawi siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Kanya nabi berdoa supaya anak perempuan banyak itu sekarang sudah 1 banding 7 bahkan malah 1 banding 8 makanya terjaga lakai tak patu biasa ulawa minin atau sandala ya makoko na mo lakai ni tahu iya mega pangalakai apalagi itu makun repatito janda bahaya lah ada itu katutuli goyak-goyak aku pengen oh bahaya itu error otak na lakai tak ko ya tuh jagai lalui iya pada memang nih makanya kong ke masalah jangan masuk di Facebook jangan masuk di TikTok dega penyelesaian alaki wajenne napaki masam paja sunnah don rakang di situ kita minta ya ko salingkui lakai tak aja tilau dong asam pajangi okupi sampajangi milau dong nasabak tidak menunggu perantara dan tidak menunggu waktu ko sampajang ya ko pak donga kami si pinapai lapor ya ko macandring latai kita ko satui milau dongi aso 1 milau dongi asoha milau dongi asoraba botilah kita de panai lapor pak kami si pinilapor tabahan nih iya sampai sunnah ki kemudian minta petunjuk kepada Allah tapi angkat tu pak dongang bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli dibaca kepitu ku mangaribi akapitu ku subuh tapi aku meki lomunya daleta Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad karimil abai wal ummahat 11 kali maghrib dengan subuh atau kodene ya rata pake ya komela abu matan nasoe tabace wal lail wasyams kulon surat bil falaq kulon surat bin nas ya le dalle ya tu tahu pada we busih denang kena petuh itu kuncinya akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.